Nae Jesus Cristo ni Evangelho tuir São João. Iha tempo neba Jesus dehan bani escolante sira. Tebes hau dehan baimi trigo musang nebe monu barai lamate kare hela mesak de. Mai be nia mate kare se fo fulin bara. Ema nebe hadomi ni moris sei lakon ni moris nee. Ema nebe hewai ni moris iha mundu nee sei hetan moris rohan lai. Ema nebe serbi hau sei tuir hau no iha fating nebe hau hela. Hau ni atan mos sei hela iha neba. Ema nebe serbi hau aman sei hahinia. Lia maksoin maun alin sarane doben sira nebe Kristu hadomi. Tema baloron ohin hau elabora na kukum no naroma. Subtema maka ema se tuir hau lalao iha na kukum mai be se hetan roman morisnian. João capítulo 8 versículo 1 resin 2. Oras ne daudau itatama ona iha loron quinta-feira badala sanulu resin 8 tempo bye-bye nian. Tema ba reflexão idane mak ohin hawatetem na kukum no naroma. Subtema hanesan ohin hatetem ema se tuir hau lalao iha nakukum mai be sehetan roman morisnia. Ita bele habada kalorua de nakukum nona roma. Frase idane Jesus nian nebe nia dehan bani escolante sira. Frase idane Jesus atu dehan de ba escolante sira kata oisa atu hili moris hili dalam ida nebe magdiak liu basira. Ne duni moris ne escolha ida. Ia lian português dehan a vida é uma escolha. Ia lian Indonesia dehan hidup itu pilihan. Hili sala kalos depende ba ema ida nia decisão atu hili. Hirak ne hotu fila fali ba ita ida nia an tambah kada ema ida iha responsabilidade ba nia an rasik. Tangne hili ho consciência, tuir consciência ho hakarak rasi, laos tamba obriga husi emaselo, mai be mai husi laran rasi. Se ita hili moris, ita hili dalam nebe sala, lalos ma durante ia moris toma, se hasoru dalam no moris nebe ia det nakukum sala no buat a nyelarang. Bain hira hili dalam moris nebe maklos no dia ne significa durante moris toma sehetan roman buat dia nolos iha moris toma. Hakarak moris iha roman nyalarang tengki moris tuir. Moris tuir Kristu ni hanorin sira nebe hatur ona iha ukun fuan sanulu nebe profeta Moises simu iha foh sinai husi maroma krasi. Nebe Kristu resumu sai barua de. Ida adora ne maromak mesak ida de akarak ne maromak yusasan hototu. Rua hadomi emaseluk hanesan itanian rasi. Wan hira ita moris tuir ona kumfuan rua ne ma ita seilao iha dalam nebe naroman los nodia kliutan mak hetan roman morisnian. Tambane Jesus dehan ema se tuir hau lalao iha nakukum mai be se hetan roman morisnia. Iha frase idane emos ita se descobre lia fuan promesa Jesus nian ba escolante sira no ba ita hirak nebe tuir Kristu. Lia fuan promesa iha frase nema
sehetan Roman moris nian. Frase idane hatudu kata Jesus nia promesa. Promesa idane laos foi mosu ia tempo Jesus nian ia Novo Testamento no to ohinoro. Mai be promesa idane hahu kedas husi Antigo Testamento ia noe nia tempo mai to ia Abraham, Isaac, no Jacob, no ba povo Israel toma nebe na i promete fo barai sira nebe hakara sai maromak ni povo no sira sesai maromak ninia ema no maromak sesai sira nia maromak. Ia Novo Testamento promesa maromak nian ba eskulante sira no ba ita hotu mai to iha tempo in lorong maromak fo ninia wan mane mesak Jesus Kristu mai ia mundu hodi terus mate ia cruz no morisias hodi kasu ita salam sira no halo ita sai maromak oan hodi moris no hetan Roman morisnya. Mawalin doben sira de Kristu hadomi. Ne duni maromak hadomi ema nebe la otirnya dalan sira ida nebe la osala dalan nia sai salva. Ema nebe tuir na inya dalam haturu kata ema ne hadomi no fiar iha Jesus Kristu. Bain hira hadomi no fiar ona maromak se hal promesa mai ita hodi harai buat nebe ita precisa tuir ninia hakara. Tambah hadomi no fiar tengki lao hamutuk hodi hetan promesa nebe ita hei no hakara. Maromak nunca haluha ninia promesa nebe halo beskulante sira no mai to ita nebe mos tuir dalam idane hanesan ema Kristau Katoliko. Promesa na inian laliu let deit hanesan buat hotu sasan mundu nian nebe bele liu mai be na ini lefuang nebe nia kolia sei laliu. Promesa sira nebe nia kolia sei laliu mai be hela bana fatim no halo tuir duni. Hanesan musika religiosa nebe itarona dehan ihalian Indonesia. Zanzimu seperti fajar pagi hari yang tiada terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kata, na ini promesa ne nunca tarde mai ita. No suli hanesan mota nebe nunca para. Semak fiar idane nia sehetan no simu. Husu kata ita emane pasiencia hodihen hofiar. Ne duni halo ita nian sai hanesan trigu musan dia nebe monu barai no mate. Painhira moris vale nia sesai fuan dia barat liutan. Promesa ba trigu nian mak sefo fulin barat. Kata ita moris tuir maromak ni hakara. Ita lao ona iha dalan romang no moris tuir idane tengki to mate. Wain hira moris hias sehetan roman moris nian. Hanesan trigu nebe fulin barak kata hetan roman moris nian. Ne duni iha loron ida ohin. Ita celebra San Lorenzo diakonu no martir ne festa. Durante ni moris toma foniaan moris hodi servi deit banai liu husi ni hahalo liu fuan sira nebe nia kolia no halo bamaluk sira. Oras ne nia hetan ona roman moris nian iha lalehan hamutu ko anjo no santu sira selu. Nia fo an tomak bakreda nia servisu. Tang ne nia simu narambot martiru nian hodi hetan gloria iha nae Jesus Kristu nia futar oin. Ida nee mak roman moris nian nebe Jesus promete baskolante sira no mai ita. Nia nudar diakno iha romano no mate nudar martir iha tempo Valeriano ni persegi saun. Wain hira liu tiha lorong ha ema oho Papa Sisto II hamutu konya maluk diaknu na inhat selu. Nia rate iha via Tiurtina iha campo Verano. Nebe ikus mai Konstantino Magno hari Basilika ida iha fating nee.
ema hahinia ia keras seklu ha. Maun alin sira ma Kristu hadomi. San Lorenzo hanesan trigo musang nebe monu barai mate no moris befo ona fuam bara. Liu husi nia foan tomak buat tiak tomak nebe nia halo dia fuan sira nebe nia kualia hodi hak laken ba ema hotu. Nia soi duni baroman moris idane. Husu nafaten ita atu banate tuir santu idane ni nia virtudi diak sira nebe nia halo. Tambane evangelio kualia konaba oisa mak fini ida mate lai mak bele fo moris. Hasai fuan tebar. Agrikultor sira hatene kata sira sekari fini ia rai atu dodo. Husune mak ai horis moris. Hanesan fini nebe kari barai nune emos ita emane moris sehetan dia oi oin tan hisik posar wen foan bele to mate. Atu hadau moris dia no moris rohan lai ema lori kolen no lori susah lori mata wen norang. San Lorenzo hatudu oinsa mak hanesan trigu musang nebe monu barai mate karek sefo fulim bara. Nia nudar diaknu nia makari kusoi igreja Romanian. Fonia moris atu tulun ema kiat no mukit sira. Mai be ukung nain sira kair nia no lalar moris iha ahi klak to mate. Nia sai martir hamutu ko diakunu sira selu no Papa Sistu Segundo. Iha tinan atus rua lima nulu resen walu. Amen. Ita husu nafatin San Lorenzo ni harohan raet bama Roma mai ita atu bele heta maksoin. Ita sai hanesa trigo musa nebe monu barai mate bainhira moris sefo fulim barak hanesa nia. San Lorenzo harohan mai amin.